News Bank Tabir Punapo Taranusri, Jahan Badapur Boxing Lucy. Sanare Baiba, Birendrizit, Nauremda, Stat Literature Award Piduna, Ikai Kunakre. Didim Lambi Paktopada, Amuhana Lam Loxina Bahona Labadi, Palm the Batuka, Torpaya, Haina, MLA Lysum Ibum Sana, Sexiwa, Tunakli, Amade. Kayalda Leba, Juvenile Justice Board, Award Paka Lady. How's the Pau Sandro Lobisi? Sanare Baiba Birendrizit Nauremda State Literature Award Piduna Ikai Kunakre. Matang Sahidagi Literature that Lupalak Manga Gimana Oiba Lifetime Achievements Award Piragani Haina Education Minister Okendrona Loktokre. Ngasi Zen Manipur Dance Academy Auditorium Hall Pangtupat Singlem Loba Toromamada Manipuri Governor VK Dugalna State Literature Award Listing in Tarahondoi Birendrizit Nauremda Kusinaki Award Asimahaki Sering Lyric Tuel Nangdi Hibalari Acid Pibani, Eroda Sida Salo in Lupala Ahum, Solam Solo Cape, Taram Duda, Education Minister M. Okendroma di Sangaraba Eva, Elangum Dinamanisu, Taramopusing in Saraki. Award Pangaba Birendrizina, Stadasida Aiba sing Yokat Pibu Mamitadri, Makoy Busak, Kambibamadi, Yokat Pibu Watli, Aiba Yaldaba Kunaidu, Tawa Yaldaba Kunaiga, Panka Oire, Heinrich Benifondoki. Aiba Professor Elangum Dinamanina, Manipurgi Aiba singer Sel Tungi Pibum, Sotaba, Muika Yauri, Mahoy Singadu, Saitigi Lambda, Lup Lingaida, Sel Talhodavana, Ebung Manumadi Kerola Kaina, Nungsina Sonadri. Makoida Lifetime Achievements Award Amadi Pension Scheme Hudokuna, Pianing Haiki. Sibgia Swina Saruga Kiba Governor VK Dugalna, Saylising Hana Masagi make Laiduna, Manipurgi, Loan and Lord Liver Todang Sing Tabagaluna, Nasidi, Stadasina, Kana Honrabadi, Indian Classical Language Ki Takta, Senwangamba Ahanba, Indo Tibetan Language Oibangani. Manipur Literature na Indian Literature da Asubomopam, Kalle, Haibo from Panmagalwina, Manipur Literature Sing, Atopalonda, Hantohaningi, Atopa Lyric Sing Su Manipurida. Masing Yamna Handopana, Saitegi Langay, Henrikani Pondoke, Masidanatana, Governor Namakatana, Manipur Literature Ikai, Kumnahan Bada, Singi Lol, Singa Subadite Lay, Makoi Singi the Award Amadi Scholarship Sing Piduna, Yokat Pibigi, Tangai Fade, Hike. In conclusion, I would once again like to congratulate Shri Birendrizit. So I am leaving two requests with you, Honorable Minister. One is that we all have to work towards the Manipuri language getting a classical status. And two is encouraging the tribal languages so that with that you encourage the hill people to bring out better and better literature in their own language. President Oina Saruya Kiba Education Amadi CAF and PDG Minister Okendrona Manipuri Kunai Amadi Lol Sakolana Bohanabada Ava Sin a load with Todang Sawi Makoibu Yokanabagi the government Sina Tabak Taronka Paikatuna Lakli Matang Saidi Lupa Lak Manga Kaluna Literature Lambda Sanarabamui Kalaga Lifetime Achievement Award Piragani Tribal Language Sing Sakat Hanabagi the Mata Scholarship Amadiate Matianka Pina Torang Lady Fondoke. Lifetime Achievement Award for the current year with a cash component of Rs 5 lakhs. Let me congratulate Shri Birendra Naurem for his getting the coveted Manipuri State Award for Literature 2013. Let me also take the liberty of thanking everybody, every organization and institution for their contribution to the noble cause of Manipuri language and literature. Tidim Lambi Patopagi Namada, Government Patadar Singdigi, Hanjan Lam Loxina Bahona Labadi, Palm the Batu Toropayai, Haina, Kaisamtung Kendrugi, MLA, Lysom Ibumsana, Section Wa Tamali, Hiramasida, Pautumama. Mamanga National Highway number 150 Korumba, Infal Tidim Lambida, Kaisampat Junction Malom Bazar Pova, Paupagi Tabak Satari Vasida, Government Anirak Hana Lamkakna Honabadagi, Levawato, Werkaduri. Lamdamdugi Patada Sina Pondorpay Matunadi, Lambi Pakpok Nawaidama English and Tarada, State Ki Settlement Department Amadi, PWD na Surveyor Matunda, Ananga Amadi, Asama Masugi, Marking Prim Lava Matunda, Compensation Piduna, Prazasina Makoida Hena Sanchinba, Asama Marking Mapada, Masamasana Mayum Tugaiki. Hauji Amok Nona, Surveyor Lamkakani Hivasi, Prazasina Yabang Omloy, Prajasingi Waka Tabi Dravadi, Miana, Akan Makungan Kia, Changchingani Hairi. Hoi, Sona Kromda, Tidim Line Lomda, Lajariba affected Patadar Sinsi, Adukimatic emotional way, Sarkana Lamkakiba Matamdasu, Levaki Pananabani, Development Kana, Ikoi Pasayam Dravasu, Adum sacrificed on Nakar Haktani, Hausi,
ग्रीन मार्क की हेना अमुक चंगसलागा नौनरी कंस्ट्रक्ट तौदना साजरीबा युम कई सिंगसे अमुका थुगाइबा तारबदी सोम नाकलोंगी प्रजा सिंगसे थमोय सोपगी मथक्ता अमुकेना थमोय काई हाइबदु ओइदोरे मरम असिना हेना कनबा खोंजंग अमा लातनबा मरी लेनबा ऑथोरिटी अमदी सरकारना सिंबियु हाइना मीडियागी खुदांगा आइना पाउजेलसी थमजरी हिरम सिंह मतंगदा वर्क्स मिनिस्टर के.एस. रतन कुमारना ngarang pangthokpa mifam amada sarkarna anirak hana lam loksinaba thaba pakhetpa leite IMC gi bylaw gi matungina back space khangnaba thaba lokhatpani sengdokhe serek sida kasamthong kendra gi MLA laisom ibom chana de IMC gi bylaw si imphal gi maru oiba pongna bazar amadi thangal bazar ja hana chanabam thoi asuk maru oikraba mafam sing asida bylaw si chanadraga tidim rota chanagani haibase karigino hangningi bylaw gi matung inadi national highway singi nagyata meter 35 thaduk kadamni haiba akak namai niyom lai masinga na chalabadi chief minister secretariat amadi rajbhavan phawwa kairakani maram chadana lam loksingani haiba se suktok tobam thokte karigumada nampuda government na ngammi matagum thabak paikhalaklavadi misi mina phawwa thorpa yai haike aduga backdrop aina putara khawai base masi akoi manipur sanade akoi resource area sanade by road later sanade maramdi yengui bazar da kana khai ten kanam ta khakte akoi putara khawai base backdrop government sariba keken khakte bidodu saba water kya backdrop putara khakoli adu sanam yawo madu to har magadi backdrop yauna ka base piram godam natragadi madu implement tawda awabung bagini masi sarkarna khubna khanaraga koigi padara singa punna meeting tawinaraga tawdomni aduga koi yudo election ba koi ju takbi gadomni adu koi da time da khangdwa le de si bawa duna yam live kibri masi koi pura ignore tawdu masi malam oiduna kudung kibasi tholei sugia yaroi koi green mark gi engine lobu yaroi lobu halgadi koi anoba order thoga leni koi aquarium to godon madi ko jabi gadomni anoba sagali ba building jaw hore asang bagi manungda madu job bai bu apam dai admasi am seriously kaugadi koi misi bina thol ko yana kanjani missing hengalapagi matungina lambi pakthokpagi mathok tarak lobochu mamangda yuma madi dukan thugaiduna nongna sendin ma loidringaida hojik amu ahen malam loksingani haiduna survey tawduna marking thamlakpada tedim lambi gi nagyata tariba miyamna sauna warona hore thoningdaba thokdok thoktringaida mari leina singa hiram sida yasinana ba thawak lokhat chungani jenda sharma galona pogdam deiba richard ranjan tinim road imphal Amaramda hana drain chandana handak tidim lambi pakthonaba government na yum amadi dukan thugaibada mamangda leramba nala punjin khibada yum kaya ising thumbadagi miyam horokre miyam gi ho adubu ngakthonaba kaisamthong ward number 11 gi councillor PS memsa tumbina JCB sijanaduna hana leramba drain kothokba hokre khongthang adu IMC gi chairperson Nimai Sharma amadi kendra gi MLA laisom ibom chana yengsinkre MLA gi maikaidagi hana drain chanduna leramba drain punjinba haiba se sarkar ge achauba asoiba mani miyam gi awaba koknaba mari leinaba singna thu matamda thabak lokhalanni haike amarom ni thummi kasi moina sta benjamin do kabani moi dismantle to bugi basa huge amount kail bani adu moina basi to biyo do ni adu live activity madu to ke ana koi do ni pamjari bidi nalasi kolas lambi se expand to ke da nala ansa ka to Manipur da sahi taramari ki makhada leriba nupi masa singda mioi kyana crime chathaba leptri asigumba crime sing asigi while chathanaba tagyal da leriba juvenile justice court ke infrastructure yauna awara pakya leri hiramasida report ma तागिल लरिबा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड असी मणिपुर सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मखादा लैबनी बोर्ड असी की ऑफिस में कोर्ट रूम असी तागिल लैबा मराइबक थेरब नुपी मचा सिंह ऑब्जर्वेशन होम बिल्डिंग की का अमदा तंगाई फदना थंब मोंग लैरी इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट तमेंगलोंग अमदी चांदेल डिस्ट्रिक्ट थोप केस के हौजी कॉम्प्लेक्स असी लैरिबा बोर्ड की कोर्ट चथरिबनी बोर्ड की ओइना लैरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंह असी की ओइना डिस्ट्रिक्ट की मजिस्ट्रेट CGM सिंह ना प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट अमदी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपॉइंट होबा मेंबर अनि
लेदुना केसिंग असि चथबदा अरोइबा वारेप लौरिबनी बोर्ड असिगी चपचाबा इंफ्रास्ट्रक्चर लेतबना ऑफिशियल सिंग चाउना खुदोंचादब मारुकनरी स्टाफ सु मटिक चाना पीदबना केस चथबदा खुदोंचादे हाइना ISTV न्यूज न फंग पाव अमदा फंगरुकले जज गी रिक्रिएशन रूम वॉशरूम लेते अमदी टॉयलेट मटिक चाना थमदे ड्राइवर पीदे अतई अवाटपा स्टाफ सिंग सु लेत्री कंप्यूटर हाइबा स्टाफ अमा थमदुना केस फाइलिंग नेचर ऑफ केस खंगदबा स्टाफ असि सेनबदा अवाबा ओइरे हाइरि मियो असि ट्रेनिंग पीननबा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर दा बोर्ड की मरी लेनबा सिंगना अई बच्चे थादुना खंगलबसु ngasi फावबा रिप्लाई फंगदे हाइरि खुदोंचादबा कयासिना केस फाइल फावबा मिसप्लेस तौबा यावरे बोर्ड के मेंबर अमना केस अमा चथबदा सिटिंग चार्ज ओइना लुपा चमंगा पीरबसु प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की ओइना दी पीद्री कॉम्प्लेक्स असि की ड्रेनेज सिस्टम फतबना नोहेक चुबगा इसिंग थुमना कोर्ट रूम संगनबा होनबदसु खुदोंचादबा थेंगरी तसेना बोर्ड की ऑफिस असि ऑब्जर्वेशन कॉम्प्लेक्स ता लैगदबनि हाइबा एक्ट यावदे नियम की मतुना होंग नकनबा मफम अमदा थमगदबनि हाइना सुपल्ली नातई चादना बोर्ड की ऑफिस अमदी कोर्ट लोइनना अतई अवाटपा इंफ्रास्ट्रक्चर लैबना मफम चाबा होंगी मनाक नकपा मफम अमदा होंगदोपा तंगाई फद्री हौजी बोर्ड असिगी वेना इम्फाल ईस्ट अमदी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की थबक पाइननबा CGM इम्फाल ईस्ट ओरिबी अरिबम नौतुने सोरीना प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ओरी चांदेल डिस्ट्रिक्ट की वेना तोनेन मिटई अमदी इम्फाल वेस्ट किना CGM इम्फाल वेस्ट ओरिबी RK मेमचाना प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ओइना थबक तौरिबनी हौजी मरी लेनबा डिपार्टमेंट की अथॉरिटीना क्राइम तोइना थोपा मणिपुर की फिबम असि कुपना येंगलगा अफबा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ओहेनबा मथौ तारी ISTV पाउगदमक एन रंजन अमदी नौरवम फिलिप्स ताएल ममांग सहीदगी थारगा हौजिक फाउदा सही तरामरी की मखादा लैबा नुपी मसा सिंगी क्राइम ने पुमारम लैरी हनक सहीगी ओइना केस कुंजाउरी हनकता ब्लाइंड स्कूल तायल दा लैबा सही तरामरी रोम शुरबी नुपी अमा स्कूल असिगी सकुदार हेम बहादुर थापाना इज्जत लौखिबा मदुगी मतंगदा हौजिक CGM इम्फाल ईस्ट ना 164 स्टेटमेंट लौदुना स्पेशल कोर्ट पोक्सोदा रिपोर्ट थाना सेम साख्रे बहादुर थापा की मथकता पालब केस असी अंडर सेक्शन 176 IPC अमदी 6 पोक्सो ने केस की मतंगदा लंफेल पुलिस ना FIR लौखटखिबनी अदोब केस अमदा हौखिब जुन की तांग तरुकता सही मंगादा ngairi binupi masa amada mapagi mayamana yamna natai sat moongda इज्जत लौखिबी मतंगदा केस थरी मसी मतंगदा सु नुपादु की स्टेटमेंट लौबलोय खे म्यूएसी मोरांगखोम मखा लोलाउबुंगदा लेबा RK असोबा एलेस टिकेन कवी हरी यामना पिकलिबा नुपी मसा असि पुंग अनिरोम चंगना सही अमदी अतै पोलम क्या सिजनना ओट नेरु मतुंगदा इज्जत लौबनी हरी माउंडा इम्फाल पुलिस ना FIR लौखटुना अंडर सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट की मखादा केस लौखटखिबनी जगह सिदा था सिगी तांग तरादा खेत्री मै लेकायदा लेबा AMD बासिर अहमदना सही मरी दंगारी बिनुपी मसामा इज्जत लौबग मरी लेना पोमपाट पुलिस ना FIR लौखटपग लोइना पोक्सो की मखादा केस सथरी ngasi मा की मतकता CGM इम्फाल लिस्टनर रिपोर्ट लौखरे लोइना सगोल मांगदसु नुपी मसा अमा इज्जत लौखिबगी मतंगदा लाखलेबा जून की तांग 13 दा CGM इम्फाल इस की लंफेल लेबा कोर्टा 164 स्टेटमेंट लौगन हरी लमदम सिगे ngongkhai ngaknaba ihoda lekhidraba athoubi singningsingduna sahi khuding pangthokpa the Great June Uprising Unity Day hayang ke krupata pangthoknaba sem sabalore Observation Committee 13 the Great June Uprising Unity Day amuko and UCM na thorom asi miyamna mapung phana saru yanaba thorang kya lokali hayang ay pung mga dagi nungtil pung taruk phawa thorom asi pangthokani lekhidraba sing mapamda leisu katpug loinana general salute pikani Observation Committee की चेयरमैन Y नवचंद्रना ISTV न्यूज ता हायंगी थोरम सिदा त्रिपुरा असम नागालैंड सिंगबा मपाल लमदगी मियो क्या सुसुरगागनी मसिगी दमक इम्फाल द थुंगलबा हौरे हायंगी थोरम मसिगी दमक माइकै क्यादिग मतिंग पिबिरकपुबु थागतपा फोंदोखे लोइनना मियामना मपुंग फाना सरु याबिनबा आर्फिल तौरी बांग्लादेश अमसुंग म्यांमार अनीगी अदुगुरबा डेलीगेट सिंग लापिननबगी दमकता अखोय पाव फाउनो जरमनी अदुबु अदुगुरबा यूनाइटेड नागा काउंसिल पुंग निफुन फानगी नागा ताबा लमसिंग बन कौसलपसना मरम मोरकांदा अखोय योक्सलपै पुदोंग साबदु लेरोदोरे मदुगी दमकता सु एहाना नुवाइतबु फोंदुचरी अदुना हाइबा हायेंगी नुमित असि गी थोरमसी अमुदगे लोय हावबा गी मरक असिदा अखोय गी तोंगान तोंगानबा मिय कांगुप इंडिविजुअल सिंग मदि ऑर्गेनाइजेशन सिंग ना डिस्टर्बेंसेस सिंग थोन बिदनबगी दमकता सु Observation Committee की माइके देगी खुदिमा रिलेनबु खुदिमा सिंगा अपील तौजल जुन 19 नुमित असिदा मणिपुर खुंदामिनरिबा पुरुप खुदिमक अमतोइबगी सेटलबा लेफुलना मतम चुप्पा पुनबा ओइरसनु हाइना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट ना फोंदोरले तरमसिदा अथौबा सिंग मफमदा हाइकत लेकत तमग लोइना मपु मा के मफमदा दुआ तोमिनसे नमेसिदा मणिपुरी मुस्लिम खुदिमक सिंथा लेप्तुना सरु यामिनसे हारि
Aheng nungtil khaidana miyam gi thabak tawbaga loinana imung puriba Imphal Guwahati seliba bus driver sing khulai paiba singna makhoi gi demand tanbagi khulai oina sizinariba si khudak lepiu thasigi tang 16 gi numidang da Guwahati digi Imphal tholakpada phajin kiba jet travels ki driver hayeng nungtil pung manga phawbagi manungda thadorok trabadi mathangi numittigi driver sing starring paidagi khongjang sangslagani hari Manipur Press Club ta pangthopa pawgi mifam amada All Manipur Night Super Drivers Welfare Association gi Secretary Laisram Irabatna makha taraduna mamangda su lambi asida seliba gari sing driver lalobu singna makhoi gi sakthum pi di haiduna driver da tainabiba handakta driver manga farwi thodok laikre handak driver amuk phajin kiba si thalrok naba mari leinaba khuding mangna mateng pangbiu hairi akhoi gi lifeline wariba Manipur to Dimapur, Guwahati, Shillong, Chincheriba, Ashigumba service tawjeba tangai adraba Shigumba mayam seba tawjeba driver aikoise minung si kaimta thambiraroi hena khalabra amasung miyam na aikoise bu karibuba makhal amatagi cooperation piningbagi wakhal laitrabra masini adu itaragati aikoisu thawai kwaliba thibani da aikoisu miyam gi seba tawriba aikoise taseng hada aikoina hoji gari thawraga aikoise namna taseng kije Ukrulgi Singsui da lebi sahi taramanga taratarulum survey masil manau nupi masa ani Imphal leba mabungi manakta thenbigani haina Dimapur dagi mioi kharana bolero angowa mada Imphal tamna purlaga polo ground maningi lambi da pusilakpada masedu nanthore manau nupi adudi sakhang daba sing aduna pokre hari ngasi pung marirom taba matamda sahi taratarulum survey masedu pona bazar ge Jain mandir maya da kaptun lermadagi mayamna hangnaruba mana wafam singasi phondor khabni Masal nupiga loinana Dimapur da lairingaida makhoi anibu mioi singaduna Imphal gi Christian Hospital amada thabak towa maki mabungi manakta thenbigani haiduna purakibani makhoi bu puraliba mioi sing adugi mong matawda singnabadigi ma nanthobani haike police na thodosigi matangda case ama lokhatkre Popa kuidriba angang ama sor honba wai haiduna Ras Polyclinic da lainaba pukhatlamlaba matungda angang adugi mama mapa mangkhre hari Makhoi piramba phone number amadi leifamchu sasenaba oramle thodosigi mari lenana Ras Polyclinic media advisor oiriba Khetrimium Dinesh na phondropada angang asi tha sigi tang tarukta tha sudana atopa hospital amada poklaba matungda sor honba ningthina ngamlaktabadagi Ras Polyclinic ta pukhalakibani tang tareta angang asi phibam pharaklaba matungda discharge tawnaba mama pathirakpada leramdabani angang si hospital da pukhalakpa matamda apokpa mapagi maming asi Sangayongpham Thobal district ki utlai pokpidagi Abdul Rashid amadi apokpi maming na Resma haina iramki mama pa adugi asengba tigalbo matamda sasinaba iramki masigi matangda Imphal police ta wakat kre haiki Discharge tawbadagi akoina patient gi mama pa thibu matamda hospital la leramdre til angang asi akoi NI issue do gi akoi sister mayamna feeding tawraga konaraga lairi aduna NGO singa tied up tawraga angang si mama pa na claim tawdrabadi unclaimed baby ne na logi na hoidamta ina media gi thonga akoi tawjari Education da ahen maming sangdur sarkar na thabakaya paikhatli haibasu Palace Compound leba Maharaj Buddhist College da miyeng sangba watpadagi college asi class manung yauna mafam kya ising thumjin badagi parikya made normal class pawa pangthoba yadre Manipur University na loba hojik chathariba mari suba semester gi parikya pangthokpa yadabadagi ising thumdaba ballandar gi saruk kharada parikya pangthokle college asi principal Manihana college asi akoibada leriba lambi amade yum kya gi yumpham wangkhanarle amaramda college ki campus jauna college ki classroom kya lising samapal marfutara da laikiba phibam adudagi ahongba leitabana ising thumjin bagi masak ama oikibani nong khajitang kanna chuba college asi classroom yauna mafam kya da ising thumjin badagi awaba tatna mai unari adhubo matamda sarkar miyang sangbiduna college asina thengnariba khudong chadaba sing asi ko anbiu haina phondoroli akhona sarkar ofisi jegre thumji thokana aduna mari na basing desu ko ya gadi drain na koi bi drain na se mutta phana simbi sing sing thona ba na phana am haijegre adubo pajibo badamata baka pelatri adu lai ba leki romini jigi temple lai ba ko bi dan mo ding chu ba thumi sing sing sigi acho plan mama project amana ko pi ga sing sing na thon midra gadi tam no ai jagani Jiribamgi T State Leriba Mapam Lanai Mui Singa Loksinduna Sarkar gi ayaba ama yaudana sa pambi sing mai thadokuna lau singmugi thabak tawre haina jiri lauri khongthang lofta phongdorli hiramasida sarkarna miyang sangbu loinana sa garden asigi lam mayak sengna khaidoktuna thamnaba pungning singsalakle
Ana Layangi Pipam Pagalhanaba Pandamda Women's Action for Development Ward Amadi Human Rights Initiative ISRI Ani Kusamnaduna Lagliba Jun Kungamangada Right to Health Amasung Medical Ethics Hibisida Public Hearing Ma Pangtokaturi Manipur Press Club the Pangtupo Pogimipam Amada Ward Ki Secretary Sovita Mangsatabamna Government Hospital ki Doctor Singna Ana Layangi Pipam Paganaba Kulung Sabaka Pirabasu Angi Wangmada Lanai Lang Sing Singda Langbana Sarkari Hospital ki Pipam Shon Badana Tana Lairaba Anaba Sing Langbangam Dabugi Masak Oi Asiguma Pipam Asi Tingmangam Public Hearing Asi Pangtokatani Haki ISRI Executive Director W. J. Kumarna Haujak Rimster Nursing Kongjang Changsin Badagi Ana Lang de Kunung Sadokaya Mayok Nariba Setu Matamda Wara Cinema Puru Health Sector da Tabak Toriba Singna Katokpa Amagalona Tabak Todrabadi Sector Asi Sapat Hanaba Honabada Awaba Wagini Hike Magi patients ki rights in Adugawai to Topa or the motion to come to Viva. And the doctor was money medical ethics in rather to Viva. And the police is what I'm Sarah medical education did that driven to Viva. I think it's sensitization to only Viva Spoy, and your mother police Kulaba, assistant data upon Miami, and only the people to Rims Authority ka punna paminaduna wari sanarba matungda Rims Nurses Association na sangsalaba khongjang handokre yanakiba matungina promotion gi mari leinaba guidelines sing ministry gi expert thamba loinana KSS Binokumari Debibu joining report tawhandaba amadi suspend tokba nursing hagat hanba haibo fam yauri hoji makhatana ngasi gi sanawi pau lobise Hauzik Sanawi Pau Lobisi Upa Kyangwaina point Marfutaruk Fangduna Tarasuba Governor's Cup State Level Fencing Championship ke overall team champion Amuhana Oikre Manipur Fencing Association Sinduna Kumalampaki Indoor Stadium da Club Contragi Nupimasa Fencer Marfutara Mapaljauna Punna Fencer Sani Yankaina Sarugano Satariba Tarasuba Governor's Cup State Level Fencing Championship Nasilusin Cray Satikaba Championship Asida Senior Men's Sport Academy Wankaina Point Taranitoy Senior Women's MPS Sina Point Taramatoi Junior Boys Sport Academy Wankaina Point Taramatoi Junior Girls Sai Arsina Point Taramatoi Cadet Boys Upa Kyangwaina Point Tara Cadet Girls Upa Kyangwaina Point Taratru Sub Junior Boys Upa Kyangwai Amadi KSSC Komana Point Mapan Mapan Sub Junior Girls Upa Kyangwaina Point Taramatoi Mini Boys Upa Kyangwaina Point Taratru Amadi Mini Girls Upa Kyangwaina Point Taramari Pangke Upa Kyangwaina Point Contratro Amadi Yankai Fangduna Nupa Masa Amadi Nupi Masagi overall champion Oikre Makobatang Taraba Sanor Amadi Team Singda Medal Amadi Trophy Sing Kusinake Table Tennis ke Empire Suriba District Table Tennis Association Infoles ke Joint Secretary KSA's Mahendrana International Table Tennis Federation's Empires Examination da Northeast Region ki Ahan Boina Mai Pakle Hari Kumalampaki Football Practice Ground Team Tara Turnusurgadun Satriba Say Taramari Makage Infol East District Suburto Mukherjee Football Tournament ke ngasi sana ke match singda Kyangwai Ideal High School amadi NEES Kewa normal time da goal ohum chenaduna draw set padigi kick from penalty mark na decide to da Kyangwai Ideal High School na goal ohumani da maiti piki atopa match samada Eastern Ideal High School akampa na Lodester Public High School Khong Sai Bengbu goal ani amada maiti piki Yorbung High School na Pori Khongjin High School bu goal taruk amada maiti piki Northeastern English School Khabai Soi amadi Kaibi High School normal time da goal amom chenaduna draw set padigi kick from penalty mark na decide to da Northeastern English School Khabai Soi na Kaibi High School bu goal manga marida maiti piki Thasi tang tara tarukta kumathoi fawba Thailand gi Futek Island da sathriba Southeast Asia Administrator United Premier Cup ke final championship ke ngasi sana ke match da India team gi saruk yariba Manipur dagi Bir Chandra Singha Memorial Sporting Club amade Malaysia goal amada chanaba gamdana draw satkre atopa match amada India na Thailand bu goal ani amada maiti pi khre hayang pung 4 minute tara ma satpada India amadi Indonesia ga sanagani Leba kontra nitoina Kanglup Nepal thona khaidok laga Brazil na yumbu oiduna sathriba kun suba FIFA World Cup ke Group A de Group G fawi
टीम सिंगना मैच अमम सनख्रे हौजी फाउदा ग्रुप बी की मैच ओइना सनखिबादा नेदरलैंड ममांगी वर्ल्ड कप के चैंपियन स्पेन बु यामना थाजदब मोंग दा साउना माइतिबा पीखिबना सही असगी वर्ल्ड कप असिदा नेदरलैंड सेमीफाइनल सोइदना संगनी थाजनरी ngasi numidang pung 8 minute kuntra tabda group H के अहानबा मैच ओइना बेल्जियम अमदि अर्जेंटीना का सनगनी बेल्जियम हौकिबा 13 सुबा FIFA वर्ल्ड कप मेक्सिको दा पांगथोखिबदा मरिसुबा पोजिशन ताखे अर्जेंटीना ना 13 सुबा अमदि 13 सुबा वर्ल्ड कप दा ग्रुप स्टेज ताखे ngasi athengba nongai matung pung 13 minute kuntra tabda sanakhiba group F की मैच दा एशियन कंट्री की टीम अमा ओरिबा ईरान अमदे नाइजीरिया गोल अमदा सनदना ड्रॉ सटख्रे अतोप ग्रुप जी की मैच अमदा यूनाइटेड स्टेट ना घना बो गोल अनि अमदा माइथिबा पीखे ग्रुप ए की अनिसुबा मैच ओइना ngasi नोंगे मतुंग पुंग 13 मिनट कुंट्रा ताबदा युम्बु ब्राजील अमदे मेक्सिको गा सनरगनी अतोप ग्रुप एच की मैच ओइना हायेंग अयु पुंग 3 मिनट कुंट्रा ताबदा रूसिया अमदे साउथ कोरिया गा सनगनी हारिबु मतम असिमक्तदा ग्रुप जी की मैच ओइना कैमरून अमदे क्रोएशिया गा सनगनी ICAR लम्फेल पात की फंगबा पाउगी मतुंगिना ngasi की ख्वाइदगी साबा डिग्री सेल्सियस कुंट्रा दशमिक मंगा ख्वाइदगी इंबा डिग्री सेल्सियस कुमाथोय दशमिक मापल नुंगसिता यावै सिमल की सांग अयुक्ता सादा मरफुतरा नेपाल नुंगथिलदा सादा होंफुतरा नेपाल नोंजु की सांग नेफुमदोय दशमिक मरी mm ने लोइसलकपदा ngasi मुरुबा पाउसिंग अमुका नपिजरे संगनारेबाई बा बीरेंद्रजीत नाउरेमदा स्टेट लिटरेचर अवार्ड पीदुना इकाई खुनखरे दिरिम लंबी पाकथोकपदा अमुक हना लम लोकसिन मखोनरबदी पामदब थोदो क्या थोरप याई हैना MLA लाइसों इबोम साना सेक्शन 1 तमगले अमदे तागल लेबा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अवार्ड पक्या ले नसिंग ISTV वीडियो पॉप ट्रांसलेट रे तबरी बसिंग बोर्ड